ایوارا بخیر، خدا قوت بوده، خدا پرجوا حزده که خدا دخوازه تشتی خوش تر اختیار که اما حتی نکو تگنده هی ناس ناکه فقط تبان گنده دکی ولتا رد ناکه فبمرابط في فيديو دا و تکه هینا پر و پر خدا ناس که و خدای حق راست وی وره حیاتی تا بگاوره وی تا بان گنده کر ریکه راستی التامینه انه نبست بانه که بانه کلمه کل دعا بکه و تمی بالعکس بفتله نا خدا حس کرنا خدا دخوازه راست لبشه تبکله اما بشوره گنده لانو گتشت بشوره خدا بی و في شوره خدا تشتك يعني چه ناده بیل سر عرده اره فهم که رو انجیل بخوینن و انجیل متا بخوای از میشکر پشتی مسیح رابی عزمانو بحفت سال چلی دا یازمیش کرد پشتی مسیح فهم که جی صحاح حیشته دا بخوینن فصله حیشته بشه حیشته دا آیت 28 دا حتی 34 که بخوینن مسیح او دکر ده انسان هاتن جمع گنده ده گندیه دا رحی پیس هبو رحی شیطانی هبو هاو انسان ناجی خلاص کرن ام نکو ویدونه بری و اگر وین ساکن ما معجزه کند انه فقط بشورك جمع مسيح دا كوني هو يطرد الشياطين بكلمة منه يعني شياطين جي انسان ومسيح دار دخص بشورك جام خاده بكلمة منه شورك جام خاده نه بإذن خدا لأنه خير مسيح دبيتش دا يوحنا دا إصحاح دا و چاره دا هم بين آيات ده دا دبين و خدا دمده و كوري بوارا دا که فخلص معنی چه که هنا بان خدا که يالا وارج معنی معجزه چه که ام دبينن هاوا انجيل متى إصحاح 8 آيات دا و شاشه دبي فكان يطرد الشياطين بكلمة منه شورك الجام خدا خلاص شيطان چه دردك فممكن که جوان بخوینن و ده انسانت شرس انه ده جنديا ده شيطان هبي ولما وصل يسوع إلى الضفة المقابلة في بلدة الجدرينة لإسرائيل لقاه رجلان تسكنهما الشياطين كانا خارجان من بين القبور وهما شرسان جدا حتى لم يكن أحد يجرؤ على المرور من تلك الطريق فمسيح هاتو منطقة دار ودي انسان ديتن پر شرس بين پر عدواني بين يعني كاسك نكوني برگن ديارو بچيا جيولي تربا در دكاتن سارك وهما شرسان جدا حتى لم يكن أحد يجرؤ على كاسكي نكوني دوي ريكي ديارو بچيا فباشا وفجاءت صراخا قائلا ما شأنك باشا ودي إنسانا قيرك رند مسيح دا ما شأنك بنا يا يسوع ابن الله يعني چاو تاب مارو هاي يسوع اللي خدك ري خدك برك إنسان جانا دبي قول كداره ملات يو أي كي بمسيح رو قلت بيت اللي خداه يعني إنه ناكن إنه يسوع المسيح اللي خداه فبرزكن فهو عم دخوينن عم دبينن ودي إنسان وان الشيطان دي هذا بمسيح رو دمت اللي خداه وأكيد إنجيل متى دي صاحت السيادة جي خداه بخاج عزمين دابان دي كده بهاف اللي منه إيه دلالة شر مسيح ذاك جئت إلى هنا قبل الأوان لتعذبنا توتي مالك بك وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما باش شوفانكي إنه لجامع العفرين لسورة شوفان برخا أو دكن إم دكن دار دكن لداشته دارو بس في دارخ شونه برخا خنزير بين شونه ميو خنزير بين فقالت الشياطين ليسوع إن كنت ستطردنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير فشيطان بيسوع رجوت اگر تك ماش وين صنع دار خينه ما ببا تك وخنزيرنا فقال لهم اذهبوا فقط جندي رجوت هارن دار كافنشبر يعني فخرجوا وانطلقوا إلى القطيع الخنازير شو كاتن خنزيره فاندفع القطيع مسرعا من على حافة الجبل إلى البحيرة ومات فيها غرقا پشت شیطان کات خنازیر سریع ريج دو جي بعضی نوف اوه و خنازيرنا جي مرن وهرب رعاة الخنازير إلى المدينة شوانه ده خنازيرا رافنچين منطقه
ونقلوا خبر كل ما جرى خبر گوندن گندیو چبی وما حدث للمسكونين وإنسان شيطان گندیو دو نبوانا چو بچو تحرير بين چو خلاص بين چو مسيح معجزة بوانا را کر باشد به وإذا المدينة كلها قد خرجت للقاء يسوع منطقة گند نه گند مدينة منطقة هم بين انه احياء هم كانوا ببين قشتك ملاتية چلو داركات انه معناه مسيح ببينن ولما وجدوه اهلها بشتي مسيح ديدا طلبوا اليه ان يرحل من ديار عن ديارهم بشتي مسيح ديتا رغم تشتي مسيح بوين سوني ويد نارا تشكر شيطان جنديو دارخص رغم ويد تشتي تشكرن مسيح طارت كرن يلا ميت معك هف كندي معه فانسانات هناكي حياته خانه خاصة بمسيح دن فاكيد خدا که بیل بخوا حقی فطوره خود بدن چه کرنت حیات خود فرق میوانا به چحوه خود دید مسیح معجزات چه ده که و ایمان خود پی نده کرن دخوازن به تنه بایشن دخوازن لگوری فکر شیطان بایشن لانو شیطان هدفی گنده تمی شر چه که تمی تشتی خدا پیروز پاک دایما انو تمی بنجسینه تم وانا دخوازه انه بدون زواج هر بیاک خور خوکه وانو که تم شیطان وانا دخوازه فهمشی دبن تشتی پاک بیله وقت خواه واره دوی دوغه استخدام که و دوغه پر پیروز به مقدس به فجنکاده تمی جمعه در جه خور طعمه خانه مینه حتی وقت واره تبه زوجه و خلاص شوشون دو فيسوع المسيح فرشتا حزدك حقي جناهتا دون لسار صليبه إيمانتا بمسيح تخلص دك جانمه وواكي دنجي قرار ايتايت كونه بون خداكت كونه ور انجيل بخونه وتوانا رستي ناسكه ورستي جيتا خلاصكه